megalayapost.news. Uba Bipul thank you kumu Presiden Barangba ka RBYF haga singsa jan ula alej ban penskem yakinang ilam bapura ka RBYF Western Zone bahagani gising lo akren shai baka RBYF kamdei satya kata kaseng ke bawanra ya kejinge pher jai bendriu hendai kadei kaseng ke basha krikir pangi parado jong ka jai bendriu khasi ulong ru balada don bon ki bapersang ban pinthau pria ya ka RBYF baka dei kaseng ke bawanra jinge pher jai bendriu hendai kiti ki jingkeno ki deitang ke jingsim kabu jong ki riu khwan mentoi hakba kari bohai district kaseng RBYF ka syakri ya borok ki parada parasnam naga jai bendiu khasi ha kebi gebenta kini kising lo kentu ya kiti ginang ilam mathamai baki de bentre na gebenta ban wanra ya bahagamiat na kisong githau pada ka than hi borok kawe bakata kalong ban rat dingkhong ye comes new ki balas dang ban kenri ha kiti ka than kinong kit kam mathamai ka RBYF Western Zone bala penskam ha kini kising ki kintop yu ba Rishan Nongtri kum president usamla Tony Lingdo kum general secretary lembat kiwe pat ki khat apo jong kiti zone apo Western Zone apo burong masuk orang ni piwe peran khot hot berpawi sesumu yang kebamu pi kelasnya yang kebamu pi laibet yang mengkit yang tergelengkor henry tetap pijit yang aku menong henry kelam mepi kinong pengilat kinong penilti kinong ya tenang kinong aibut aiborkan ngangun mak menong ye ram di nomor kata henry kelemat masuk berpau banang ni sekat kumba ka sentral budi ka depan pangi yak sinjam kumna bangin sem yak imat ki jura bangin yakran kumba iba pang menai akran ka buram ba mata kasi layo piskam hoy ilalong ki leaders andre klam ki nong senang ki nong kesan atip sai bangin poy sa tong ba hagane klimat naso ban pang yak jimot tingi we tagalong matip syai manaduk matarski apa yang alam kita ginong ilam jong Western Zone matip syai ba yang iwe ginong pensoy ijing tenjo ijing penyo pensbit kinwang ni tehnrai hadu bingin boys ketrong so sing so kadai kamasim sepang bat kanurim kebesaran guzoi masuk soal pukul dan penting mau ini ya keba iwe na ginong iram sungi ibalakran na kamat lakran yang den kolong batongin long kiba suret om kiba sukhau ai bingin trai dari jingit ai bingin orang di jing teli kumba ketin ko teli ini padang sapran klempap kolong Rani ngai kendu ibreu ada yang tip itu polisi kumno kerkom terikam pancuk yang ber nama kena islam. Mesti melakukan tanggung jawab orang jangan ngawan tu ni harus tanggung jawab pemberi dalam awal ndreu. Hai tu islam ngawan ban scam ya ke unit tahu ini penekin unit kepada sebuah maudan ngasuknar bangiran hadu mentaru gidkhot na maudan bagwat mentaras niru Iwan mansaki mencit yang mengeram joko Western Zone. Nadu gitu Islam hadu mentaruh ginangon gitu kan nagate gesno. But hagas ni ka bagasinti kumu nongeram joko RBYF katong ka benutong dia nga kalong pa nganam le jengai nang po kathani Western Boy. Lalang ti pnya ya kan nogrem jongalo kadai hi nagini thani Western Boy. Agas phem nang district ko ngade na po ithan normal na kinomoni po sa disikan ugret ng berlum terter kana patanggi itu ya dengan sim ikilang kanti ko kumlo man klan kumlo man wat lat nanti bagani kaseng ka bangangadon kandon bakat klan Western Boy ngong kan pare kendu ikut samla kiru rompa ki kendu nga juang ki nama parabon ni phaimat sa giseng di menengai na kecekar jumi ngamong persya ya ta hanengan kwa nuntonge ngilong swa kinong suksnong cukup suksnong ke mengalaka ngalahe ngalasa ban nasong nasa ngan purom ya ka itiak ke para pung hapu kasnong ban ngan long swa kung wei tau sama snong ulong kaju kan prem ke bagang kami ngakwa ka district ru
ngin semua yang lebih pangi Deshwan Nukong kinong song jong kari boy district ngin yang hagastur jong kinong song jong kari boy district kita berkenok bahwa army utau penunggang temai jong kari boy wara yang kecingnya panjang perai kecilong kawe jong kajak berdua kasih bayar ngam semlaong bangam ngadon kita kecingmut nama ngi kari boy federation ro ngisin khot tang hapok kibahap agak kasih bayar ngimsim uya ukar Nepali ne Assamese lane Bihari ne kiwi basong apo kari boy district tang ki kasih ki jajpender apo kasih bayar naga bring nyok trem nyok scoop inlong kita git khot jong ka arbi way kajing nawa ka jungi ka lok tak away ka hop ka bawang hapo ka jungi ngiri bedio swa kibala som kibala sa kibala he kibala kha hapo kari boy district ngimsem la pura ya ka jajpender kadi tam ka kam politics ka jogno kibakuan wara ya ka downfall jong ka RBF man perung ya kan ketang pensim syaga jemut ceperkan jong kinong sungsnong jong ikut samla jong ka distrik itu dan penpawai kecikmen yang ki aku kinong ilang menkong jong ka Western Zone upa aktivator batkum ju upa running haga bangai gintu wena kring program kabalong apo osnong belari ni kana ba ni dang jingmut ban buno ya ban pengkwan no ya ka zon ban thung mai no i thwat ka zon ban mi na kanyang jungi na sikya ban lum ban la ya ki samla ki rirompa jong ni kathan ban ngi ba mentang ni dan hatu santli ki circle hapo ka ni ka zon santli ka circle kam de ka bare kala de ka pun ka bare ban ikerman ba kini santli ki circle kinzang berpenyar lewat kitran dijungki nana gawe ke circle jungi pilang banyak tak umar lalai terligi unit bro lese nindan kumba katsan terligi unit apa kanika Western Zone ngai pulai kerpangnya persen temai ubah resan nong tri bakumju yang sekretari Pak Tony Lingdo kaba lagi bopun balang kinong jet kila jet eki armut bakin long kinong elam bagi kerban skam bagai hei jingmut ke banginan berpenia ya ketapnya ke penseng banwara ya jingi teli jong kinong sungsnong ikut samla jong kisnong ki per ki maham apo Western Zone haga satri jong kari boy federation karwara ke budong om tangaki Henry Watt hani kinong elam juga sang kimiru kibala punut por bandol kan bapi banwara ke jingi shan ke jingi jan apne ke jopi bat kiwi caka jogari boy hinon kado no ke jingi ngidon hadu laispa tam ki unit pro tam ki circle apo ri boy bakan sabale pengendu bat kiri boy bat ki khot juga arbi boy pinomora kanu no ke jingi nama ngikloi banyara boy ki khot keleng kari boy district minwara ke jingi jan happening ke Eastern Riboy, niwara ke jingijan happening jopi ke Western Riboy, belane katakan North Riboy, bat kumju ki stay Central Riboy. Niwara ke jingijay ke berkan, haga satri jong ka army. Kabukongsan kalong tong in pai makswa sa ka sektrai jong ka district ke badai ka Riboy Federation, kabala selang bat kabala dot mutar ko masaw ko san tilikisan siya. Nakalayan kalau dia telur. Ni poin na sabun terus na. Bag ni kermatskan ba hagani kijinga nanti jungi nginang klani kuwi cika bagi miru hagani cika ngin klan Megalayapost.news